Ümüye yaxsit ыя. Bu ый sahalarga sıl bastaki ıyın bühütlen ağıllar. Ottun ümüyün 5 günütten 10 günüger deri haydaq gün jıl turuga boların salgı tuskul bilgede rubrikattan bir yakka. Ötük tavlaq televizorinden köröşçüler, ütü günden. Ümüyün 6 günüger jügörep tangara. Kustağın sağlanar sayılıkka daçağı köyü. Tulabıt sandarı sıddata sandal saspıt diyen kelbitnen eğarde oldun. Ümüyün 5 günütten 10 günüger deri hayda kaldan boların anarıyan. Kin uluslarga temperatura bilegen jak sayıngılı sılıyda, ol kudu kolobra bu kaleroptornik adlı küdüsköttüger sürbe 2 gradus ketiye sılıyır. Onta tüngöttüger 5-4 gradus sılas polar, ol kınan baran keler seredağını çeperge emniska tımlıyığa, tüyn 3 gradus tımlı bolu küdüs 10 gradus bolu. Anı bilüyen uluslarga me bilingen temperaturanın hanı sılas bol batak, tüngöttüger 1-2 gradus tımlı, küdüsköttüger ağız 9 gradus, ol kınan baran keler nedeniğe me bu serede çeperdigi tüngöttüger 2 gradus ketiye tımlıyır, küdüsköttüger 7 gradus sılas polar. Soğurular xal uluslarga temperatura eme aridağını sılas, bu kin uluslardağı aridda sörüyün, toğdidağın küdüsköttüger 10-15 gradus polar, tüngöttüger 2 gradus tımlı, 0 gradus polar, onna serede çeperdigi me tüyünü 2-3 gradus tımlı olar. Жаңы ер улустарга температура билген эмес кагылыйда ол күндө колобура кеннеге сайынгылы олата 14 градуска тиесыл ер онтон түйүнгүте 2 градус ол күнө бара серде шеппердиги ме тымныйга түйүнүн үстүөт күнүнүн үстүөт градус лас болуа. Аны индигер калыма эңер улустарга температура эми балайда калыйда күнүскө түгөр 14 градуска тиесыл я түйүнгүтөр баланы 200 градус тымны ол күнө бара келер сердега ме түйүнгөтөр 2 күнүскө түгөр 5 градус лас болуа. Эймеканен бола температура билген локсалыйда денте канада холобра кинерге тымны хирге окуду холобра күнүс 13 градуска тиесыл я тот күн түйүнгүтө 5 градус тымны онтон серде шеппердиге метымны түйүнгүтөр 3-4 градус тымны болар. Устарга билген даганы күнүскөдүн тымны түйүнгүтө неме тымны окуду түйүнгүтө 16-13 градуска тиетымны онтон күнүскөтө бола 5-4 градуска тиеме тымны мына сылас суок бака. Онтан арха артикол устарга тексе өлөн анабыр эңер боллагына температура меттүнгө түйөтүмнү турар ол кудук 12-13 градуска тиетимни ерте күнүскөдө 4-3 градус тымны болар. Өй жайыта ымыйын 5-10 күннерге үчүгөй, онун бу күннери туханан үлелер хамсан калый канада. Ымыйын аңас күнүгөр мөлтөх, онун же эрген сылжан ырах бараман ден сөбелейбет. Күнтен быгатын төлөрөтүмен, ыйттан быгатын хыктыман, чаген болун, чөл болун, аныгыске пирге көрсүyor. Кадери тускул.